Kinongalam kaseng kisamla pule khasi student union KSU kila kentui ke sorkar jela bante lakam berbenum aili yaki kenhun ki bashim kabu khro yaki longyeng longsam ki paduk bekerdu na kinong kendong ban IT yaki khon ki badang red ban shong school klem jing CUAA shaki jela ki ba shajngai kum shakar Nataka Madhya Pradesh Kerala bat Tamil Nadu. Usama Donald V. Thaba, General Secretary KSU ula benyau ya kajingja basngausi kthang ya kajingklat no arngut ki khana khasi Hamandia District kajela Karnataka na kajing bam balong bi bala besaya ki. Kinong alam ke KSU kila kentui ke sorkar Meghalaya ban pekngor ya kini ki kenhon ki bashim kabu ya ki longyeng longsam na ki thai nong kendong ban kro ya ki ban ai ki khon kenthei bat shinrang bakin bu school klem kanu kajing siu ya ka bai lenti bai bam bai hostel bat bai school. Kinong alam ke KSU kila ongru kidon ki kenhon ki bakro amtang ya ki knaret ban pensyong school wat di ki samlaru ki terwa ban ai kam ai jam. Kinong alam ke KSU kila kentu bat ai jing mut ke sorkar ban thau da ka seng bakarpang ban pekngor bat lum jing tip ya ki samla bat ki khna school ki batmu ban puli ni ban trei haki jaka shabar ka jela Meghalaya. Kanu ka seng ni ka kenhun ka batmu ban yalam khna school ni samla ban trei kam trei jam kadai ban ya lengba ka tanat trei kam bala seng da ka sorkar khnang ban lait na kanu ka jing sha shim kabu na ka ta ka kenhun ya ka long renyang jong ki briu na ka ni ka jela. Kakenhun sorkar kan buat din ya kajing sumar sukher ya ki kena bat ki samla ki bami shabar jela. Hakawe pat kaliang usamla Donald V. Thaba ulayathu. Kinoyalam ka KSU ki saya kendo ya kinoyalam na baro ki sengsan hima bandawa na ka sorkar jela ban kentui ka sorkar India ban weng no sendon yu Professor Prabha Shankar Shukla na ka shuki Vice Chancellor ka school ba Nehu. Usama Donald ula ongru kinoyalam ke KSU kin saya kendo yo menteri rangba ka jela Konrad K. Sangma ki menteri sorkar jela langut ki MP pat ki wei kinoyalam seng sang perthei ki basngau khia halor ka jingle kuman bar ka jingbamla ban shim khia ka sorkar India halor ka jingdawa ban weng no ya Vice Chancellor. Ula ban rap daga baong ka seng kala raikut bakan yeng hakanong rem bakanum sha ya Vice Chancellor ba unrung biang hapalau ka school ba Nehu. Ula penpau ke jing lengo ba Vice Chancellor udang persang ban wan pai hakani ke school ba watla ula tip ya ka jing shisha ba amdon shu ke badang kwa ya kum Vice Chancellor. Konferensi saya di ba mangi ni lap di nikong itip di social media jadi di news di markum tuahi ni kontak di coaching ko Bangalore unit isu Bangalore unit makir kilaktif yang mungkin lek watch tip di kumukli news kumukingat ikatu ke jimbam ke Brasil kita ke arnut mesin biladu di meneng dengan kubur babaro di selah di baki hospital ila yo discharge but lasham tayo kinwal pai no seperti kalian kini kadi kapulka jiktip ke bah la ha ini kalian ki isu Bangalore unit lekau ki jisko tolong bah apa hidden kinu ki groups mari ibu na ki agencies ki basik pa ki samla ki jungi entang ban puli riwat ban ligreiru sabar jong state penting ingat apa tiba kim ki jinjar ki ba ke bagi syakular kalau mat pong kamde kita tengah try ga government ga ban monitor bhai kini ki groups ni ki organizations ni ki agencies ki ba tre kini ki jakam nomor ba teng di syukular tamanyo mentoy ledi simat ni ki agenda ki jongki mereka mentoy siapa ni yang beri ujungi ya tarai ke sorkar ka don kam haban monitor ni ini nomor bala de pikik madya liru sangat pun teli kis hanga ba teng yang bikin kam hanta ki kam ni spa ki kam di domestic help dari teng mereka kan kadi mengerti human trafficking isu teng gahap isu daily unit gahap shim begini isu banyak keren banyak special police unit for north east region di government mereka haban monitor hai ko ini nomor kahabdan kan ka portal ru ban register ya beri ujungi di balik puli ini di balik shabar ban monitor begini ki agency sini ki group sini ki organizations iba yalam na kadi ko ka charity lani ko jimtoship jimto ka jika kamai jakko ban yalam di beri ujungi shabar puli lani ban lekre semua ujungi te lada kalong sya kumta ba i sanskritai siki i
penderung dikata ka jengit nyam ke jongpi haki kena ke jongi dekat adika process of brainwashing dan itu proses of assimilation ke jongpi hakaba kin pelong no iki jongi bikin kelat ya la ka jong ka mei ya la ka jong ka pendriu la ka jong ka riti ke dustur berkuan no sya berkomim ke jongpi ka lifestyle ke jongpi dikani ngas ke jeng sno ke jonga de kamdei dan menta ka jeng mentoy jeng itu kena andre gede ke jeng mentoy nak menta ka jeng temu lani kata ka agenda ka objectives ke jongpi so kalian ke jongi ti kumbangi lai keren ni dum suapan oro aji keren ba visi untuk mentality long high class high caste ke kuat mensap ke sur ke jongpi ini kejeng syatkan juga kena kanempoi sudu tuput bikin syatkan kan dalam dadai bawa vice chancellor bor sngap ya kejeng nam tang jong student sendiriwat kejeng kinong trei bakun kebru nong kai kejeng bom trei jong banyak kendu kejeng trei jong ban penurlong ya kejeng dawa kejeng pi ba kejeng dawar ke balong di basisha om giba kumni kumtai ti kepelong no ikna bikin bansi bi hapan sim ke batu sinjam ba hi adu bi hapan syatkan di Andre Hadi nak lawan ke bari komiti di samla kila sange ke jing syafngan Andre ngi penban puni vice chancellor nak kapor persang katla jai kunu bu unwan ban syong yang tu office vice chancellor waktu ibu dan kata kajing terang dan kata ai jing temu sel dan ke ba ya kan ke university ngahap beli anta kelang ta omat penteri kam kat kum kajing terang kajing angut i nok sok snong kajing hang ne poka jela kajing Andre apa deng kita kiki borok kajing le kajing nak kalian ke isu Nehu unit Nehu Students Union kunjung ke Nehu Teachers Association ke Nehu Non Teaching Staff Association yang terlibat koi ke surba kinam ailat ju daily lay ruyam ba unwan ban song biang hak tu suki vice chancellor jong ka North Eastern Hill University kunjuru kani ke jengeki jeng ki samla puli Nehu betre pun Nehu ka yor ke jeng kersan pura ka isu Central Executive Council berkunjung ke mulai jam dorbar kala ai ke jumpesan ke pura pat ka jipus ngau ke jongki kalau ni isi undai ban syong ka tu ka suti la persang ka la yai ban mengiru ke nyai ban sitom hi ngin long sitom ban wan ban ab ndrei nomor ka ke jinglong kuman kumni di nakaliang ka isu harkat ka Nehu Students Union isai syong jingalang ban isai sim karai pengin approach ya inong hikmat ke jongi dadai nadu chief minister kini cabinet ministers member of parliament bagi borok higi nang hormat berang kejeng kiti ba dihabban bersu dihabban ra ya kini kejeng dawa kejeng kamdi su tang kejeng dawa student sekolah di kejeng dawa jong ba ba ya universiti nomor kumlong fit bendan nak ski ban beng nomor dor bat ban ra dan beri pada bodan sisa kata kejeng terang ban tri ban kentiu ya kan Nehu kumba ka kiyo haki kuat ke pemersuah lada ka kersan nakam kersan ka Ministry of Education re nakaliang ka jongi di minum island university bukan jat yang ko North Eastern Hill University Nasha brainwash di balik kena bro waktu kiwan isamlai ba kuliah Nehu kemdei ki badang di badang dum re di belanang lasta menyo kelas apa Nehu gamut pihak ban yo kata ka percentage kawan dengan merit gamut itu di start tan bidon hangku di kumnun insya brainwash mereka di kejeng suku kejeng ki bumi ubri umlong ke university kejeng ki kala yar arsut nak kata jung ubri iwan ban mi syakmat oh kini husu ke isu ke pat ki mereka ada kisngau ada ki students pun Nehu research scholars ke hikai bagi non teaching staff kisngau ba kani kejeng dawa kejeng ki isu Nehu unit kini husu kalau bakalan kinuman ban age jeng kersan kila nang lasak kila suku mereka mi tidak mi baru beredar dekat begini kena masyarakat belum bedalis giba long la kajong kajong ti bakani ka pun isai ba kajeng keren kajeng bisi kalau tangga I wash ini kata kajeng tap miau kajeng bakalan ke sarkar kahapon kokit nri lada ke organization Google sesar nak don sesar kajeng ban yarap kita gibeduk bikin yo kata kajeng nang kajeng start kajeng mi bahasa khamat ban Persmutu pai ba e ke jengmu ke jongka. Namar ko mangal ong himne pa de long de menu la de wat mangi ke isiru la dengi. Ha e na bikin puli sabar ne ni bikin tri sabar. Sarkar ka hapan monitor. Ka hapan pe. Lang ba kenu ka kam ka ba kini ibri pili la de menta bikin le business ni bikin le ta charity
ini dikilik nam ta ka lagi don kata ka ulterior agenda ka jumpiru sarkar ka laban lagi di bakala ka laban te lakam ni bayalam bakala ka laban te lakam